Na štvrtok na 19:30 hodni ste opatriť z najnovšiu emisiju Dzecinski švet, kotra bude pošvecena sportu, ruskim keresture, odnosno karateu i stolnim tenisu. Na 20 hodin u emisiji Dobri večer Vojvodino od hostov u studiju doznace Čišicko porihtane za najnovši festival Ružova zahradka, ktorý še otrima na nedzelju 4. marca. Potim predstavime studenta rusinistiki Darka Zagorca, ktorý svoj treći semester preprovadzel u Gdaňsku u Poljskej. U šlidujucej tematičnej celosci vas dohadnjeme jak žima vypatrala u ruskim keresture 2006 roku, a na koncu emisiji prez jednu z epizodoh serijalu Dziva Vojvodina uvidzice jak to tu ročnu čast podnoši rošlinski i životinski švet. Na štvrtok na 19:30 Dzecinski švet, a na 20 hodin emisija Dobri večer Vojvodino.